20. april je 1999. Oko 8 sati ujutru Eric Harris i Dylan Klebold dolaze u svoju srednju školu sa isplaniranim cijelim danom. Između 10:30 i 11:10 njih dvojica napuštaju školu pod izgovorom da idu da doručkuju. Umjesto toga, oni su otišli do auta da obuku crne mantile, kao i da pokupe torbe u kojima su se nalazile propanske bombe, kao i vatreno oružje. Njihov plan je bio da postave 2 propanske bombe u kafeteriju, gdje se u trenutku nalazilo stotine dece, kao i školskog osoblja. Smatra se da bi te 2 bombe bile dovoljne da ubiju preko 100 ljudi, ali tu nije sve. Nakon toga, plan je bio da vatrenim oružjem ubiju sve one preživele, pa čak i pucaju na policiju koja bi se kasnije pojavila. Planirali su to da rade sve dok ne budu ubijeni ili ne izvrše. Bombe su bile postavljene da eksplodiraju u 11:17, ali zbog loše konstrukcije nisu, što je natjeralo Erika i Dylana da pokrenu plan B, vatreno oružje. Pucnjava se prvo čula na polju, u školskom dvorištu, a potom i unutar škole. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one U totalu uspjeli su da ubiju 13 ljudi, 12 učenika i jednog profesora, nakon čega su na podu biblioteke okončali svoje živote. Ovaj slučaj je poznat kao Columbine High School Shooting Incident i ne samo što je jedan od poznatijih slučajeva, već je jedan koji je direktno inspirisao desetine sličnih u narednih par godina. Postao je arhitekt školskih masakara, šablon koji su mnogi pratili, 2 učenika obučena u crno, detaljno planiran napad, upotreba vatrenog oružja i na kraju. Sve ovo zvuči jako poznato. Posle prvog slučaja promijenilo se dosta, ne samo kod sličnih napada, već se promijenio način i procedura na koji se reaguje ako do nečeg sličnog ponovo dođe. Ovaj slučaj naravno nije prvi ovakvog tipa, niti je najgori na bilo koji način, ali stvar koja ga je napravila tako zloglasnim je činjenica da su Eric i Dylan dokumentovali svoje planiranje, spremanje kao i testiranje mjesecima pre napada. Pored više sati njihovih snimaka regularnog dana i amaterskih filmova koje je policija pronašla, postoji otprilike sat vremena snimaka njih kako testiraju oružje, vežbaju i pričaju o planiranom napadu. Neki od njihovih pronađenih školskih projekata kao što su Hitman for Hire i Radioactive Clothing, gdje Eric i Dylan glume praveći parodiju, su u celini ili delimično javno objavljeni, dok zloglasni basement tape snimci nikad nisu ugledali svetlost dana. Ti snimci su sadržali detaljnu razradu i planiranje napada, kao i oproštajne poruke roditeljima. U 2011. prema zvaničnoj odluci sve kopije basement tapesa koje su bile u vlasništvu policije i suda su uništene zato što se smatralo da ugrožavaju javnu bezbednost i da bi mogle da direktno inspirišu bezbroj sličnih incidenata. Iako VHS snimci nikad nisu objavljeni, policija je novinarima dodelila transkript tih videa koji su kasnije objavljeni javno. Šta se zapravo nalazilo na tim snimcima, čini se da nikad nećemo u potpunosti znati, ali upravo ta misterija je napravila da ovaj slučaj postane jedan od najmračnijih. Lost Media. A major fire there, and there has been some sort of explosion. We don't fully know the details. There is one report, as of yet unconfirmed, that a plane has hit. Septembar 2001. je tragičan datum za Ameriku. To je dan kada su 2 oteta komercijalna aviona udarila u kule bliznakinje u New Yorku. Iz današnje perspektive, jedan od, ako ne i najpoznatijih terorističkih napada svih vremena. Sada, bilo da je kontrolisana eksplozija ili posao iznutra, teorija postoji puno i to može da bude cela zasebna tema, ali teorije nisu ono o čemu danas pričamo. Kada se dogodio 11. septembar, rezultat napada na 2 kule bliznakinje je bio da je u južnoj kuli samo jedno stepenište ostalo prohodno posle 78. sprata, a u severnoj kuli posle 91. sprata nijedno nije ostalo prohodno. Kao rezultat toga, stotine onih koji su preživjeli prvobitan udar aviona ostali su zaglavljeni na spratovima iznad.
Da situacija bude još gora, požar koji izbio je pretio zaglavljenima da se u najboljem slučaju uguše od dima, ali za one bez sreće da budu živi spaljeni. U strahu mnogi su se okrenuli soluciji koja je brža i bezbolnija. Zaglavljeni su počeli da namjerno skaču sa viših spratova, udarajući direktno u pod nakon pada. I kako je ovo bio događaj koji nije mogao a da ne privuče pažnju, mnogi su uspjeli da u foto ili video formatu zabeleže posljednje trenutke ljudi koji su skakali. Iako postoji dosta slika na kojima se vide ljudi u slobodnom padu, jako je teško ili gotovo nemoguće naći video gdje osoba koja pada dolazi u kontakt sa podom. Sve dok negdje u 2006. na internetu je počeo da se pojavljuje snimak snimljen sa zemlje oko kula nedugo posle udara. Na videu su se navodno mogli vidjeti ljudi koji pri padu i ogromnoj brzini udaraju u zemlju i auta, kao i detaljne posljedice toga. Originalni video je prvobitno nazvan pogrdnim i uvredljivim imenom LOL Superman. Nastavit ću da govorim navodno, pošto ne mogu da potvrdim i ove informacije. Nedugo nakon što je isplivao online, video je počeo da se deli ogromnom brzinom. Imao je svrhu šok videa, to jest služio je da uznemiri ili šokira gledaoca, ali negdje između 2006. i 2015. zbog verovatno povećane cenzure na internetu, video se gubi svaki trag. I LOL Superman postaje deo 9/11 Lost Medije, ali tu nije kraj. U 2015. korisnik 4chana na Paranormal Boardu postavlja objavu kako se sjeća da je vidio ovaj video na YouTubeu dok je bio mlađi, ali u nemogućnosti da ga sada pronađe, traži pomoć. Kada sam bio relativno mlad, moguće 8-9 ili stariji, sjećam se na YouTubeu u ranim danima, premnogo pravila i ograničenja, postojao je kanal. U to vrijeme očigledno nisam znao, ali to je bio neki trolovski kanal koji je postavljao mnogo video snimaka iz perspektive veoma blizu podnožja jedne od kula. Nisam siguran koje je tačno, ali je bilo veoma blizu ljudi koji su skakali. Zapravo ste mogli da ih vidite kako padaju na pod i automobile koji su bili ispod njih. Bukvalno su snimljeni nekoliko metara od podnožja jedne od kula bliznakinja i kanal je ubrzo onemogućen. Ima li ikakvih tragova? Znam da postoje i voleo bih da znam da li ih je još neko gledao ili su dostupni negdje drugdje na internetu. Ovaj post je privukao dosta pažnje zato što je dosta ljudi odgovaralo i tvrdilo da se jasno sjećaju videa. Ja se također sjećam ovoga, posebno drskog, morbidnog tona naslova. Drago mi je da čujem da se još neko sjeća. Ovo je dalo dovoljno popularnosti ovom slučaju da su mnogi odlučili da krenu u potragu za videom, ali ništa posebno se nije istaklo sve do 2022. Na r/lostmedia subredditu korisnik The Sketchy Dude traži više informacije o videu, nakon čega još više ljudi tvrdi da su vidjeli video i da stvarno postoji. Također uz post The Sketchy Dude objavljuje sliku za koju on veruje da je se čak iz originalnog videa, ali iako se čini kao moguće, kasnije je razotkriveno da je ova slika samo deo videa koji je snimljen sredinom 2001. Sve do sada deluje kao da ovdje imamo posla sa Mandela efektom, gdje velika grupa ljudi dele isto sjećanje, ali onda nađen je još jedan trag. Snimak koji je snimio kamerman WABC TV-a nakon nesreće prikazuje ono što izgleda kao dve osobe koji prilaze kulama. Da li su ovo potencijalne osobe koje su snimile LOL Superman? Pa, s obzirom da je prošlo toliko dugo i snimak nije najbolje kvaliteta, gotovo je nemoguće identifikovati osobe. Neki Reddit korisnici su išli toliko daleko da su čak kontaktirali 9/11 muzej kao i FBI, na šta su dobili jako slične odgovore. Hvala što ste nas kontaktirali. Nažalost, nemamo pravo da delimo ili licenciramo video koji želite da preuzmete. Volili bismo da vam možemo pomoći. Srećno u potrazi za ovim video zapisom. Još jedan potencijalni trag koji su Reddit korisnici uspjeli da pronađu dolazi od filmskog direktora Werena Herzoga, koji u jednom od intervjua opisuje nešto što jako podsjeća na LOL Superman.
video was shot during the 9/11 attacks on the World Trade Center, and some amateur footage is in existence where people jump out of the 106th floor and crash to their death right at the feet of the person who filmed it. And nobody has ever shown it, and rightly so. You just do not show that. U vreme snimanja ovog videa postoji dosta snimaka za koje se priča da su originalni LOL Superman, ali ništa od toga nije potvrđeno. Ako vi znate nešto više ili ste vidjeli video, napišite u komentarima. U Njemačkoj 1997. Ernst Dieter Korzen i Stefan Michael Mann, koji su obojica u njihovim 30-im, prilaze na ulici nudeći joj novac i drogu, a za uzvrat ona mora da pođe sa njima. Otprilike sat vremena vožnje kasnije, njih troje stižu u staru seosku kuću u kojoj vezuju devojku tako da ne može da pobegne. Stefan uzima kameru i snima, dok Ernst sadistički muči devojku, koja nekoliko minuta kasnije umire od gušenja. Nezadovoljni, oba muškarca se vraćaju nazad u grad, gdje nalaze drugu devojku, koja uspjeva da im pobegne. Ona prijavljuje njih policiji, kojoj nije trebalo dugo da ih uhvate. Nakon istrage, otkriveno je da su dva muškarca pokušavala da naprave snuff film, koji su planirali da prodaju u Americi za nevjerovatnih $16.000. S tim u vezi, ovo je bio prvi poznati slučaj u Europi da je neko pokušao da producira snuff film. Oba muškarca su dobila doživotnu robiju i deo filma koji su pokušali da snime je do daljnjeg zaključan u policijskim arhivama Njemačke, ali kada bi to bio samo kraj. Prema Andreu Rogu, privatnom detektivu iz Belgije, ovo uopšte nije izolovan slučaj, već je jedan gdje su počinioci uhvaćeni. On tvrdi da market za ovakve filmove sigurno postoji, pa čak uključuje i decu. I prema njegovim rečima, jedan ovakav video može lako dostići cifru od $10.000. Ovaj slučaj jasno pokazuje da snuff filmovi za koje se smatra da su mit zaista postoje, ali zbog njihove retkosti i gnusnosti ostaće deo Lost Medije.